Sanitas d.o.o. koji u ime grada Dubrovnika vrši naplatu i kontrolu parkiranja u gradu Dubrovniku. Taj posao obavlja u skladu sa navedenom odlukom. Kako je navedena odluka nezakonita u više svojih članaka, tako je i posao koji obavlja Sanitas d.o.o. po toj odluci nezakonit i konkretna posljedica je toga, dakle, da su građani Dubrovnika žrtve takvog nezakonitog poslovanja. Ja pred sobom imam prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu zakonitosti općeg akta navedene odluke koje je kandidacijska lista uputila Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske. Svakog dana smo svjedoci kako se između građana grada Dubrovnika i grada Dubrovnika stvara zla krv upravo po pitanju loše organizirane, po toj odluci loše organizirane naplate i kontrole parkinga. Mislim da bi tome mogli stati na kraj ukoliko pokažemo dobru volju da napišemo odluku i usvojimo odluku koja će vršiti kontrolu na način da građani razumiju, dakle, da se parking treba plaćati, ali da se parking treba plaćati samo na način i pod uvjetima koji su propisani zakonom. Dakle, apeliram da donesemo zakonitu odluku, a da ne čekamo rješenje Visokog upravnog suda koji će onda tu odluku oboriti, pa će se onda pod pritiskom suda to morati donijeti. Ja predlažem, dakle, da sami stvar popravimo.